time. Amana inability to conduct local body election. Howjiki NREG's की वगैरह स्टेट फाइनेंस कमीशन वगैरह कोई लोकल बॉडी दा थादा बसे मसे सही लालन दबिदा सही चीज रिप्रेक पदु तंग थाबु जे सोलब हेन एक्सेशन सोन बनतब अदु नत्रदी कोई लोकल बॉडी कोई इलेक्टेड मेंबर्स इन दुदा हाइतारे ने प्रधान वगैरह जिला परिषद वगैरह फाड़ी ब्रे इनी मदुना लाइबिलिटी पंगसु सोलगा मोने पैसा पुसला सुरमिना ngasai thabu do quality maintenance thina toroktra bhai tare ne hakta phudani pak do phud am dandare phud lising sang do phud chate chan ban handare adigi phud ahung wang do phud ani dandare adigi cement 124 to do 168 toksala kari noi bu thi lo kan ri sar khud kadai degi hanadi pasana thado torom na gi di khoina na demand tor thabu sujala anhuna ngasai madur punga maktab degi aduna maram quality di maintain tong shakti lekta bani aduna masi house ta puthok pi waidana moi mayam harak de hin togjirak pai khaktani aduna masigi koigi local body de thadari ba panchayat ki fund central sponsor scheme fund mayam jingse masi 31 march chula lanan bida thadari ba han already budget jaule ba sadu ka tini tawdi do madu di wang ma de hena sondana na ba instruction ma tangi concern commissioner sing RD commissioner sing da kaida masi through August house asida honorable leader house puning chinjari masim tanga matam chan thadok pinana ba duga hena ju exception ri thawk shon bidana ba simtang tawbi haiduna haijake check jam NREG so itar ju 2020 to 23 bok paisa payment people loramdri example ada adai pangsu chu jale ba duga no da chu chu de thon ba duga sonne paisa di thadar ta ba du itar di paza da di problem de tin le ba tar na kai no bu kanu waje si thajalani material component di paisa do pirak tramina adur quality minen tok ta thabuk de mata hingau da bai tare sim tanga ngasagi inari ji su wegera state finance commission gi wegera wari bari ni phanji gi wang ma da amata to bidana na ba haidana koi gi honorable leader house gi puning chingse miting to bina ba haidana e suna thamjage aduga ai ju ta jare local body election je soina pangtho ani hai ma ta jare masim tanga cabinet ju pham ge ju ta jare subject to confirmation harba election je tawbiraga tawdragadi local body da thadari ba rural area bu sakona na ba city owner tawre paisa central sponsors thousands of crore thousands of lakhs thousands of kano sing paisa sing se masi je pura puri manga sum hangi base masi mangan dana na sei phanai ma me manga ise ai local body election pangthok tabna manga si yam me paisa je china da hangi ba yam yaure aduga mu tawre ju masai makhoi da fix to ya ban natrabani na electoral to fix to ya do adumang natrabani na masai da sagi masing kharbak ta iduni hana video ramam lupa lain ke du to da to haise shin marang wara tawre ibni na sum masai myam ju thok tan na bhari panchayat ki laiba mai gi panchayat election se masi ju athu mitam da pangthok piraga rural area chakhona na da masim tang honorable speaker thro honorable leader house ta nang su to birem na chahi ma maya si masim tang to birem ma tang taurum bidaba tawung ngamakdaba mayam se ngamiragadi mingchet urong khilo udoribnina title musle bidram singtang tawbiu khuju opposition side angaba mateng pangba yabdo pangjige simtanga honorable khuigi leader house ge puning jingjari makha to biro jikido honorable leader house na adum yano ying chana oh concern means in the virtual leader lapi gani hai Good afternoon, Honorable Speaker, Honorable Members, Sri T.H. Lokeshwar Napura Pirpa.